Kapanyawsan para ka rin kakasal. Edwin Ramos, 48 years old, manok ng Concepcion Lubao, anak ng Eli Ramos at Angelina Sita. Makatalagang kasal kang Arlene Torres, 29 years old, manok nangan sa Nicolas II Lubao, anak ng Rolando Torres at Perlita Sita. Nung atimpong tutulo sumbagal kaniting kakasal, malyari la pong ipabalo tamo king opisina ning parokya o diretso tana mo po king kikatamong pari. Dakal pong salamat. Maya payabak po kay kayungan at yuta na po king kadwang pulot anam ng Domingo ning karaniwan na panahon. Yabe tala naman kaniting Santa Misa ding intensyones ding balang metong kay katamo bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo antimurin yabe tala karing panalangin tamo ding hanggang doctors, nurses at sablang frontliners mabilog ayato asasaw pat magmalasakit kay katamo kaniting pandemyo at ding sablang masakit at miapektuan na kaniting virus ing kumayap na lasanang malalagwa. Magdahon kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya, Clara Alexander Aguiluz, Perlita Tamayo, para king pami parangal kang San Lorenzo Ruiz, Mr. and Mrs. Fernando Guevara, Vilma Garcia, Maria Flor Anizete, para king pami parangal kang San Lorenzo Ruiz, Reynaldo Maninang, Fat and Leslie Kiambao, Darlene and Jaja Banzil, Patrick and Desiree Espinosa. Para king birthday blessing ng Doktora Trinidad Roque Arcila, para king special intention, kambeda ring karelang pamilya, Godofredo Tan. Para king malagwang kapaldana ng Inchim Kim Sarmiento, ganakantala naman po rin kaluguran tamang mayango na biye, lalong-lalo na ri Dominador Gutierrez, Emilio Lingad, Joseph Santiago, Arnold Mendoza, Arnulfo Sarmiento, Emiliano Sr. at Eustaquia, Leonardo, Herberto at Esteban, Gonzalo and Remia, Fernando at Emerlina, Florentina, Dieter, Raymond at Rose Ann, Vicente at Ann, Eustaquia at Leverata, Maria Monica Manuel para king first death anniversary, Alfredo Cabobas, Tracery Estrella, Leopoldo David Sr., Carlito Pelayo, Carol Pelayo, Delphine Capitulo Sr., Catalina Capitulo, Zenaida Capitulo, Delphine Capitulo Jr., John Dennis Capitulo, Eromiano Capitulo, Leopoldo S. David Jr., Presentacion Manlapas, Diosdado Malyari, Africa Guevara, Xavier Malyari, Danica de la Cruz, Jun Manuel, Benjamin David, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Kilagyan naging paampo ng anak, panimban na Espiritu. Amen.
Ing grasya at kapayapaan kinatayang sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatid si siyang tala rin kay katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating bandal na misteryo. Ginang Yesus, ingwa mo matatag yang wa, king kaburyan ng igpa, agyamang inarap na ka, king pamayalasa at king krus. Ginoo, pakalolo. Gino, pakalulo. Kristo Jesus, sa panaligan niya, ingke kangamano, uling may bebe ka, agpangking kapaniwalan mo. Kristo, pakalolo. Kristo, pakalulo. Ginang Jesus, singwa mong kingig pa, utang mi at kapatawaran at biye. Ginoo, pakalolo. Gino, pakalulo. Ang Diyos sa may payang totoo, pakaduluan na katamo at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan na kimbilang hangga. Amen. Ligaya king Diyos, king kakakaskatasan, at inyado, kapayapaan, daring tao, iyong kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakakaskatasan, at inyado, kapayapaan, daring tao, iyong kaluguran. Dagat parangalan, paligayan, dakat sa sambahan. Ligaya king Diyos, king kakakaskatasan, at tinyado, kapayapaan, daring tao, iyang kaluguran. Ligaya king Diyos, king kakakaskatasan, at tinyado, kapayapaan, daring tao, iyang kaluguran. Kapayapaan, daring tao, iyang kaluguran. Manalangin tamo. O malugodaig pa, e may pagnasan mate ing palpikasala. Nune, gulutan na yung kasalanan, at magbalik ya king matulid, banketa miya. Balo mong may nakamit matbud, manatili mo kesa ng patawaran. Ibiyake kami ing pamisip ng Jesus. Ban kaya bena, makatanguking wa, keka, kambening masapsap, dang lugod ding mi patawaran. Gawan mo kami namang mapamakalulu karingaliwa. Itiadwan miking kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libruning propeta, Ezekiel. Ing amano ning Diyos, mipabal kanako, ngana. Sasabyan niyo, makatuliran ing daraptana ning Ginong Diyos. Makiramdam kayo kanako, kayong Israelita. Isipan niyo, king ing parala na ning pamirapat dapat ko, matuled. Ingke kayong paralan, yaing matulid. Potang tuknang yang darapat mayap, ing taong matulid, at magmulayang dapat marawak, at kay Bat Mateo, uli na ning marawak, adepat na.
Potang tuknang yang darapat pamikasala, ing taong marawak, at daptana ing matulid at mayap, liligtas na ing biyena. Aki kilala na ing daraptana, at tuknang yang darapat pamikasala, inya eya mate, manatili yang mabibye. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. O Ginoo, ganakan mo ingkekang pakalolo. O Ginoo, ganakan mo ingkekang pakalulu. Ginoo, kaku iturumulo sa kekang dalan. Iturumula kako ring kekang tuntunan. Iturumo ko at tayran king kekang katutuan. Uling ika ingkakong Diyos at kaligtasan. O Ginoo, ganakan mo ingkekang pakalulu. O Ginoo, ganakan mo lugod mong ekukupas, aketa pang minuna, keka ng pisyag. Kalingwan mo sa inggewa kong kasalanan, at kainan inyang anako. Ulining wagas sa lugod mo, at kaya panlob. Emo ko sa kalingwan, O Ginoo. O Ginoo, ganakan mo ingkekang pakalulu. Mayapya ing Ginoo at makatuliran. Tuturune ing tune dalan, karing makasalanan. Daralana la ring mapagpakumbaba, king dalaning katuliran. Karela, tuturune ing tune dalan. O Ginoo, ganakan mo ingkekang pakalulu. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipo. Nung ating nanumang ulago, kaya kayo, ing kaya katamong biye, ang makayagom kang Kristo. Nung tuneping mapanagyog ing lugod, o ing espiritong atsu kaya katamongan, o ing nano paman panirog, o panalala, adwan ko kaya kayo, ing pamatulan yu kong lubos. King kapamilatan, ning pamikakametong yu pamalak. Pamikakametong yu king lugod. Kambening metong mong pilubluban, at metong mong panamdam. Kayo sana mipapatlalo, ala sanang mipapagmayabang. Nune maging mapagpakumbabaya sa ing metong at metong. Kapilan man yu isipan, ing mas mayap kayo kesa karing aliwa. Mipapanatindi kayo sana, at emo ing sarili ng kapakanan, yang isipan ng mumunang dili ning balang metong. Makiwangis kayo king panamdam kang Hesukristo. Bistaman at tsukeyo ing panga Diyos, makanyan man, napinilit ing makipante king Diyos. Bagkus, linubas no ing kayang sarili, king sablang kamalan. May kiwangis yo karing tao, at kinwa na aske ing metong aalipan. At king pamakiwangis no karing tao, migpakumbabayang maygit, karing sabla, at meging mapamintuyo, anggo king kamatayan, king krus. Uli nito, ing Diyos naman, pepaygit neng emo nano, at dinina neng lagyo, amimigit, karing sablang lagyo. Inya, king lagyo ng Jesus, sukat lang siklaod ding sabla, ring karin banwa, ring keti king yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Iheso Kristo, ing Ginoo,
king ikaligayo ning Diyos iba. Ing ama na ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, Ding kanakong tupo, makiramdam la king siwala ko, nga naning Ginoo. Akakilala ko la, at tutukila kanako. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, Yung ginamanatili kaya kayo. At keka ang timurin, Pamipasya kay maya pabalita ang pangkang Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring pamuntok ding saserdote, ampon makatuaning balen. Nano namang pamalak yu kanini. Ating metong atawo, ating adwang anak alalaki. Lepitane ing pangane at ngana. Anako, munta ka king tamnanan ubas at magobra ka rin. Ngana may kibat ng anak, ako po bisa, dapat kayo ba't minaliwaya isip at mentaya king tamnanan ubas. Kay ba't nanita mentaya ing tata king kadwa at makanyan mo naman inginutos na kaya. O pumunta ako nga nang may kibat, dapat ayaminta. Nino ka nga dua ing tinupad king kaburyaning tata. Itang pangane, ngarang may kibat kaya. Sasabihan ko ngeni kaya kayo, nga ng Jesus karela. Muna la pang lungob king kayarianan ng Diyos, kesa kaya kayo, ring talapan niya gilbes, ampon ding mga rok ababay. Uling dinatang iya ihwan kaya kayo, at tiro na kaya kayo, ing dalaning kabanalan, at kayo meniwala kaya. Dapat meniwala la ring talapan niyang ilbes, ampon ding mga rok ababay. Ang inyang ikit yun na iti, kayo pamurin migbayong lob at meniwala kaya. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapuryang keka o Kristo. Siguro nayak magkamali, sometime in the 1990s pa. No? At tatandaan nyo yung mi bulgar lareng mapila na sikat tamong artista, ampong entertainers, making sandalang professional prostitutes, karening oil-rich country. No? Yeah. Ang po parang in Japan, particular mo naman na sandalang Japayuki, ang pong Brunayuki. At ang dana niya ita, mayawas lang professional prostitutes. No? Kinondem na lang ng kakatamong lipunan. Uli na pinitang mi bulgar, yung karelang kararaptanan, making professional prostitutes la. Giningal daw nga iti, nung dimdami may masama sing ebanghelyo, Jesus,
dinignify nala. Tinasnod ang ngalan ding prostitutes. Inyang sinabi na nga na karening makayarap kaya, di nga ng babaying mga rok, waring prostitutes, pati na ring tax collectors, muna la pang lungub king kayaryaning Diyos, kesa kayo, nga na karing Jewish leaders, karing makatuaning balen, pamuntok ding saserdote, ang pong eskriba, ding fariseo. Yang sinabi ng Jesus, karela yan. To dignify ding prostitutes, ang pong ding tax collectors, arapan da ring Jewish leaders. That's something outrageous, something na makamwa karela, outrageous. Uling dening Jewish leaders reni, very strict la. King karelang interpretation, ang pong observance, king batas ng Yahweh. Karing apulungutos. No? Anyapin inyang gawa ng Yesus ini, may nga syakla. May nga syakla. Dening Jewish leaders. At bakit nanong dahilan? O ba't pinuri na lang Jesus ding prostitutes ang pong tax collectors who are considered public sinners. Yapin ing pekibatana, ing kutangayan pekibatane, ning talimhagang selita ng Jesus. At ingadwang may kapatad, nga na ning talimhaga, nga na ning tatang king pangane. Munta ka nga na king kakatamong ubasan, at mag-obra ka rin. May kibat siya nga na, eko po bisa. But then after some time, may mentuya, may tayo king ubasan at may obraya. Ini naman kadwa, inutos niya naman. Munta ka nga na king katang ubasan, mag-obra ka rin. O puwana, o nangyayam to, kaya may obra. Kitna nung Jesus kanita, dening Jewish leaders, ilapin ding anang nga na kasing Jesus nga na karing pamuntok ding saserdote ang pong makatuaning balen. So ilang kasabi na ring leaders na ning Israel. At kitna nala, ninong ni karing adwa, ing memintu kang tatang na. Ito po nga ng bunso. Ito pong pangane nga, ito pong pangane. Itang pepayali, dapat meminto. Ito pong pangane. Kaya ba't nga ng Jesus kanita? Sinabi na, beka masala na. O ba't sinabi na karening Hudyo, makaparikilya karela, ining talimhaga ngayon. Dening prostitutes, ampon tax collectors, as sinners, na ilang re-represent na ni nga nakapangani. Ape payali, dapat kay bat meminto. At dening leaders, Jewish leaders, dening Pharisees, scribes, makatuaning balen, no? Ilang marirepresent kitang anak abunso, at tinangu dapat kay bat meminto. Bakit? Kasi ring prostitutes, ang tax collectors, they're considered sinners. Sinners lauling lepaganding batas ng Moses. Lepaganding batas ng Moses. Pero, anyang manaralyay Juan Bautista. At minaralya, eventually, niyang manaralya Jesus. Dening prostitutes ang tax collectors, no? Represented by Zacchaeus and Matthew. Ang porening babaying tuki-tuki kang Jesus, may converti, no? Ila sini silang kasalanan at migbalik lalub king Ginu. Pepayalila, ulining pang-prostitute da, ampon tax collectors, but then later on, migbahayula at meging talasuyo nala ning Ginu. Dening Jewish leaders,
Supposed to be ilaring tagapagdala at taga pagpaliwanag karing batas ng Diyos, no? Ila supposed to be ding manibala king batas ng Diyos. Ila ring tinangong menuna. Tengwanan de waring Diyos. Ila ring maging talapanaral. Iyat ng milyari. Ingewara, imbes na yung kaburyaning Diyos, imbes na ring batas na ng Diyos, yang tukyanda, ing tikyanda, ding sarili dang interpretasyon king batas. Anyapin, inyang interpret dala ring batas, may wala la ring peka essential dang sangkap ding batas. Nano la ring essential ang sangkap ding batas? Lugod, lunos, pakalulo, kapatawaran. Ila ring may wala rin. Ding peka essential element na ning batas. The spirit of the law, yung may wala. Karela. Ing penusiganda, letters of the law. Interpretations of the law. Sarili dang interpretasyon. So, elemento, ilang ememento. At kaibat nga ng Yesus, dinatangay Juan Bautista. Diminarning na kayo, kayong pamanyaptan yung makausto. Tapot, pensinan. Dinatangya Jesus. Makanyan mo naman. No? Inaralan na lang. Jesus, tungkol keng karelang maragula kamalyan, yet, pekiramdaman. Anya, makanyanong lerawan karela. Anya, kaniting ebanghelyo, metong waring burin ng ipasya kekatamo. Yung kekatang pamakipag-ugnayan king Diyos. Manalumpakan, ketang nung nanong sasabihan tamo, nung nanong pangako tamo, nung nanong mayaptang pagnasan, ka rin manalumpakan. Ing pamakipag-ugnayan king Diyos, manalumpakan niya, agpang mismo ketang kekatang gagawan. Nung makanano talang gagampanan, di nga manong lekwana kekatamo ning Ginu. O ita, ing panyukad, king tune makipagrelasyon king apong Ginu. It is not what we say, but it is what we do that counts before God. Kaya pining maulaga, itang kekatang gagawan, alaway itang kekatamong sasabihan. Anyapin many times, ulit-ulit, sasabihan ko kaya kayo, no? Christianity is not a simple religion. It is not a religion of doctrines, not a religion of law, not a religion of instructions or whatever. It is a new way of living. It is how you live. It is how we live the Spirit of God. Metong yang estilo ng pamibiyebye, agpangking kaburyanan ng Diyos. Yapin yan in Kristyanismo. Yapin yan in Christianity. Anyapin, agpangking dapat tamo. Yang paulaganan ng Diyos. Alibay tandakal tamong sasabihan. Alibay tandakal tang panaral. Aliwari ni ring mahulaga. Ing mahulaga, nung nano ing daraptan tamo. Ing katamong pake, aliwa mo itang daraptan mo ini for the sake of daraptan mo, daraptan mo ini, panusigan mo yung Diyos, uling buri mong patatagan, ing pamakipag-ugnayan mo king Diyos. So our purpose is a relationship of love, to establish a relationship of love. Yapining pake, tamo dapat, king nanumang gagawan tamo. Nung makarantang patibayan, ing relasyon tang lugod king Diyos. Aliway tang gampanan mo, ing gagawan mo for the sake of gampanan mo. No. Aliway mawalagay ita. Doon itang i-establish mo, itang tunay mong lugod king Ginu. Itang, panusigan tayo ing Ginu, kasi kaluguran tayo. Kasi kaluguran tayo. Panusigan tayo king Burina. Huling kaluguran tayo. At balutan naman, ingaganaganang burina ng Ginu, yan namang makakayap kay katamo. Huling kapinan man, ing Diyos sa kay katang kikilalanan. Napagnasan,
ing bage-bage makasira kay katamo. Uling, tutuna katang kaluguran. Liguran na katamong, makanyan-kanyan. Anya pinitamong ngeni, pag nasantayang luguran mo naman, king mit mong katapatan. Kaya pinita dapat, ing kay katamong kapakayan. Anya etamo lalawen, ing dignidad na ning kay katang sarili. Aliwahitang madadakurak tamo, actually, papadakurak ta papin nung kailangan, alang-alang king Ginoo. Padakurak ta karapatan, padakurak ta dignidad nung kailangan, alang-alang king Ginoo. King mit, anya pinitang mumunang pamamasa, nanong sasabihan na, pamagpakumbaba, kapakumbaban, ing panaral na. Uling yung Diyos mismo, kapamilatan ng Yesus, migpakumbabaya. Migpakumbabaya. Tamo didinan pansin, nung nanoy itang mawulaga para king sarili tamo. No. Sa sakripisyo, tamo itang mawulaga king sarili tamo. Alang-alang king Ginoo. We sacrifice even our dignity. We sacrifice even our position. We sacrifice everything, our wealth. Nung kailangan, alang-alang king lugod tamo, king Ginoo. Nga, metong yung punto, king kaknanong manggagawan tamo. Ya pinitang patibayan tamo, ing lugod tamo, king Ginoo. Kapamilatan na ning kapamintuan tamo kaya. Otherwise, hinga nagagawan tamo lang kabaltugan. Nung ang katamo mo king salita, no? Aldoldo, praise the Lord na kang praise the Lord. Aldoldo, magrosaryo ka. Aldoldo, mga di ka. Pota naman kayo, ala kang daraptan. Agpangking kaburyaning Ginoo. Ala kang patugot manyira. Ala kang pake, ano na yung kasiran. Aliwa yung kapaglarinan. Imbes na maglarin ka kayong mali, imbes na maglarin ka kayong ngakakit mong mali, gagawan mong intriga. Gagawan mong pisasabihan, imbes na larinan mo, gagawan mong pisasabihan. Bakang makasirang ka parang tao. Kaya ba't sisimba ka sisimba? Kaya ba't magrosaryo kang magrosaryo? Kaya ba't makanyaning kararaptanan mo? Alang kabaldugan. Alang kabaldugan. Nang kaya katang pamanalangin, yung pamanyimbata mo, alang kabaldugan. Nung ita mo babiyayan, itang espiritu na, nang kikatang pamanyimba, nang kikatang pamanalangin. Nung ang gaya mo, if it is a simple lip service, our relationship with God is not a simple lip service. Sapat yung kabud na kakakanta, kanta na kang kanta, king apong Ginoo. Ala na ka manggagawan, ang matino king biye mo. Basa na kang basa, king amano ng apong Ginoo. Ala na ka manggagawan, agpangking kaburyana, no lalabagan mo pa yung kawutusana. Dala na kang dala, king katawana, Kristo, pamiyay mo ka rin aliwa. Kristo naman mismo may dadala. Ing dadala mo yung sarili mong kapakanan, baka sumikat. Nanong kabaldugan ta? Ala. Alang kabaldugan. Hanapin ta nga sabihan, we have to walk the talk nga na. I'm not mistaken, no? We have to walk the talk. Muna sabihan, gawan mo itang sasabihan mo. Itang papasyag mo king Ginoo, gawan mo. Gawan mo. Ating kasabihan nga na, one good deed is worth more than 1,000 good intention. One good deed is worth more than 1,000 good intention. Sa pating kabud na kamo, magnasa. Sa patitang kabud mo na mo, sasabihan ng buri mo, gawan mo. Gawan mo. Uling, nung yung sasabihan mo, mo naman gagawan, alang kabaldugan yung amano mo. Tandaan ng kitang balo siguro. Explica ko niya, may sanayil do itang kwento. Ating meto nga salesman, magtindayang sigarilyo. Bayo kanita yung sigarilyong Hope. So, advertise na yung sigarilyong Hope. Advertise na. Kitang meto nga
Maragula Grocery, no? Kukumbinsiya na ining Mickey Bandi para saliyang hope, no? Mamisaliyang hope. So, inisplikan na ano yung sigaralyong hope, no? Tang manyaman niya, etc., muraya pa, no? So, akong binsine, ining Mickey Bandi, menorder yan dakal kahun. Ano yung inyang maninaya yung kasulungsungan ining salesman? Sinindiya. Ha? Ing kayang advertise hope. Sinindiya. Ing sigarilyo na Marlboro. Inyang akit na ning Mickey Bandiyan, King Grocery. Kinansel tang, ganaganang in-order na. Kung naburi nga na. Kakansel ko, in-order ko. Bakit po nga? Basta't kakansel ko. Wali ko na. Kung nakusali nga na. Nakusali. Inyang kalako na ning salesman. Ada rin magobra na. Bosa na. O kinansel mo nga ning kayang binigla. Bayaan na. Yung iketa na. Napapatugot in-advertise in hope. Kabir-bir na sindi nga na, Marlboro yung sisindi na nga na. Yung mismo yung kumbinsido kayong sasabihan na. Just like us, sometimes we say so many things to God. Nakatamong karakala sasabihan kaya. Nakatamong karakala panalangin kaya. Yating kaya katang kararaptanan, taliwas king sasabihan tamo, king kaburyanan ng Ginoo. O yan yung meto nga maulagang. Dapat tamong dinanpansin king kaya katang sarili. Yung pakita mo na yung mga di, makisabi king Ginoo, pinitang patatagan ng relasyon. At maging matataging relasyon, potang gagawan tamo, yung sablang sasabihan tamo, king Ginoo. Aga nakakitang metong kwento. Ating miyapo. Ana ni nga po kening anak. Lagyo na ning anak Wana. Wana yana. Gewa mo na yung aning obra mo. Opo, apo. Ita nga ng kekatang timbangan, sinet mo niya. Itang kilo, sinet mo niya nga na. Opo, apo. Ita nga slam nga na, digdagan mo ng danom nga na. Opo, apo. Itang abiyas nga ng malampo itang mura, pisamot mo na nga na. Opo, apo nga na. O ngayon, may kini nga na. Simbata na. May kini nga na. Simbata na. Amen. Bendisyon na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakad tamo po. Kita mo nga po. Sa salpantaya ko, king meto nga Diyos, ipang lubos mayupaya, may ngawaking banwa ang poniyato. King sablang mayayakit at mayayakit. At king meto nga Ginoo Yesu Kristo, anak ng bugtong ng Diyos. Bibayit king igpa, bayo pa king sablang panawon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala. Diyos sa totoo, ibat king Diyos sa totoo. May bayit may gawa, kayo gum king panga Diyos ng igpa. Aking kapamilatana, may gawaing sabla. King walitamong tao, at paulining pangakabos tamo, tinipaya ibat banwa. At may katawan niyang tao, lalang ning banalay Espiritu, king Birhen Maria, at milyari ang tao. May pakuya king krus, pawalita mo naman. Lalam ng upayang Poncio Pilato, dinasaya, meteya, at mikutkot. At sinubli ang mebi aking katlungaldo, agpangking ularing kasulatan. At minukya siya banwa, makalukluk, wananing igpa. Pasibayang datang mitmong ligaya, ban mo kum karing mabiya ang pon menga mate, at kayang kayarian alang kapupusan. Sa salpantaya ko king banalay Espiritu, Ginoo at babiye-biye,
Aminibat kingig pa ampon king anak. Akam benigig pa ampon ing anak. Miyagnan mi sasamban ampon mi paligayan. Menas bukya king kapamilatan ding profeta. Sa salpantaya ko king meto nga kapulungan. Banal, katolika, at apostolika. Papasyag ko king ating meto nga binyag. King pangapatawad na rin kasalanan. At panayan ko yung pangasublilang miring mete. Ating biedatang ilang hangga. Amen. Amen. Ita mo munang isipan, ingkaya katang kapakanan. Nune manalangin para karing pamangailangan, din kaya katang kapatad. Keti, at no ka rin man kingyato. Nga tamong manalangin, ginobustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Ginoo, bustan mong antabayana na kami ning kekang amano. Kambening balayaning Diyos, ing iglesia ning kekatang panahon, bangding galamena at pamuntok, antabayana no ring pamiisip ng Esu Kristo, king pamanyuyurang mitmong katapatan king Diyos, at king kapararang tao, manalangin ta king Ginoo. Kambiring bisang mibiyebye, agpangking karelang kasalpantayanan at konsensyo, bang akit de ing dalan pabalik king Diyos, manalangin ta king Ginoo. Kinobustan mo nga tabayana na kami ning kekang amano. Kambining magdulap king kaburyanan ning Diyos, king aldoldorang pamibiyebye, bang king mitmong kapakumbaban, arapat taiti, kambining kamalayan at matbudtangan, manalangin ta king Ginoo. Kinobustan mo nga tabayana na kami ning kekang amano. Kambiring magobro, king pangmaldang pamamalita o mas medyo, bang igalang doring tao, at ing katutuan, mambagla king kapayapan at pamikaintindi no karin paman, manalangin ta king Ginoo. Kinobustan mo nga tabayana na kami ning kekang amano. Para ka rin hanggang may kibat opo, king Diyos, at king metong at metong, king matrimonyo, bang mipasikanan la, king katapatan ng Isus, at king tapat ng lugod, ding mayap a pamilyang Kristiyana, manalangin ta king Ginoo. Kinobustan mo nga tabayana na kami ning kekang amano. Diyos, emo ke sa paintulutan managyunamo king sarili. Ipayabot mong ikutang ring balang metong ke kami at ning ke kaming komunidad nung tunemiyang pagdulapan ing kaburian mo o tutukyan mi ing sarili ming hilig. Manano na sanang ika ing maging tapat at malugod mingig pa, nginit manggaman kingalanganga. Amen. Alpa'y narito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala.
Malayan kayo kapatat, ban kanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggap ya arapan ng Diyos sipang mayo payang totoo. Tanggapanes sa ning ginuiting dawon karinggamat mo, king ikapori at galigay ning kayang lagyo, king katamang ikasaplala at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos ning pakalulo, tanggapan mo reting ayin mi, at gaban mong pagmula ning kanuwanan para kay kami. Itiyadwan may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Hindi naman natili kay kayo. At kekahanti mo rin, Itasula ring puso yo. makatasno king ginu, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iting karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kang parati. Naman ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan. Hanggang gilutan da ka, paulining kasalanan mi, ginawa ka pa mo ring paralan, ban makapagbalik kay lubkeka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban anting kalupa ming tawong makapagligtas kay kami, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatana, ring dangal, ning banwa, iyang pangda ing karelang panalangin, ning kapanyamban, kabang magsiala arapan mo kapilan man. Pisuge sa ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, ngaming kakanta. Banal, banal, banal ay Ginoo, sa mayupayag. Mituyeng banwa, mituyeng yato, hindi kami namayo. Hosana, Hosana, hingga katas katasan. Hosana, Hosana, hingga katas katasan. Noon niya inaratang, ilang yuning ilong. Noon niya inaratang, ilang yuning ilong. Hosana, Hosana, hingga katas katasan. Hosana, Hosana, hingga katas katasan. Hingga katas katasan. Hikapining banaloig, pahay kayo sibunin sa blang kabanalan, ulin itay paniga po mi. Itugtog mi ang espiritu, mantimayang titi pangambon, kareteng ayin mi. Ban pabanalan nalat para kaya kami. Gawan na lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang loob dinawaning biyan aking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape. Pero pasalamatan ka, pirason at binyane ka rin kayang disipulo at ngana. Kunan niya iti ikayong anak kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginu ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinwaning kalis, pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipulo at ngana. Kunan niya iti kayong anak at minom kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubo para kaya kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya itiking kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Okay.
Nanginin gaganakan mi, o mapamakadulong igpa, ing kamatan at pangasabli ng mebie. Darawon miya ke kaiting tinapin ng biye, ating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ipepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo at sumuyo keka. Kami kan sanang may sulusulak yung katawan at daya ng Kristo. Di po na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me, o igpaing banala kapulungan mo ang makalaganap kay mabilog ayato. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo. Ding sa blang obispo, pari diakono, at din sa blang susuyo kay banala kapulungan mo. Gana ka mula naman yung kapatid ming minuna ng pepainawag yung pikong kapanayon yung pangasubling mebie. Idala mo na din sa blang mayang mo nabi kayong pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat makamit kayong bilang angga. Ban kambiyanin mo na Virgen Maria Indoning Diyos, kambiyanin San Jose ang esposo na. Kambiyanin mo na Apostol San Agustin na kay kaming patulunan. At kambiyanin sa blang banal may biyebye kalukod-lukod kaking kabaning panahon. Apurian at apaligayan da kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Joseph pang mayupayang tuto, kagom ng banalay Espiritu, kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tayo ng kapandalikan at lugod kay ngigpa, kari nga manong tiro na kay katamo ng Ginoo. Sumasalangit ka, Tapos mga naging sablang marok, malakad mong pakalubing, kapayapan king panabon may. Baling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamadali paning kasalanan. At may kabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king alanangga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Yamu sana babalik na kay kaming kasalanan,
Ngunit pansinan mi kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayag pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilan man kaya kayo. At keka ang timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Meron Diyos sa amin ay magputing kasalanan iyan. Meron Diyos sa amin ay magputing kasalanan iyan. Yay Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakay kasalanan ng yaton, wala rin mayawos king apunan ng kordero. Ginay ko rapat dapat pabalawos keka, dapat king kas mong amano, kumayap na ako. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbet ng king lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan sa palad mo ilalaan. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan mong mahal, sa sanggalang inyong dangal. Isugo mo kahit
Manalangin tamo. Ginaman ano na sanang iting Eucharistia, anong nami papasyag yung kamatayan ng Kristo. Pagdala na keng kaligtasan at gawa na keng kametong na king ligaya. Uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Pangadyan tayo po ngining Oratio Inferata, laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit no, at may kamate no, karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mitutukan, manintun panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo laring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Bang makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan no. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karelo, at pagkalam mo lang alanganggang kapaynawan, detang mayangon ng biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, bang magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at bang makasaop kami, karetang atsu king pamangailangan. Ipaniga pumiki ko, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabus mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiya ang pong mag-ari mo, king kami tunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ni duning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keko, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen, Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. at keka antimorin. Dandisyonan na kayo ng may payang ginong Diyos, ingig pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Umaya kayo kayong kapayapan, baging tapatasan ng makiramdam at tutupad ka rin amano ng Ginoo, banapasyag tamong, ing kaya lugod tamo. Salamat kin Diyos.